April niruk Times of Mizoram Chanchinthar ngai thatu te chibai traman athu azuk le donem ahun tiam atop don ta Iranin Bab Al-Mandeb kharatum Bab Al-Mandeb chu enge ani engtiang taka poimo nge ani heng te hi kan ngai thadon ani US President Donald Trump Strait of Hormuz hongtura Iran anor nale April niruk thleng hun atuk sakchu April niruk kan thleng ta der maya Trump hian Iran laka beipui athak don nge athu azuk don ti chu khovelin angai chang mekani Iran Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC chuan April niruk voin chun khan thu chuan siama Persian Gulf le Gulf of Oman thlungzom tu Strait of Hormuz chu tun ma a omdan angin thla zalen ani to ngai lowang anti helai tuipui chunga khotlangram te thunei na paithla kanita tun hai Middle East boinale boruak in lumlet mek hian thilthar aron herchhuaka Iran tuipui le wawkam te hi US in adu dua athunun le cheibol thai ani to lo chu ani na diktakani US le Zionist tetan Strait of Hormuz si tun ma angin aom to ngai lowanga Iran ram himna le Persian Gulf himna turin kan bei chunjom zeldon ti in IRGC Navy thu chhuat chuan atar lang April ninga pathian ni khan Donald Trump chuan Iran nen in biakna akalmeka April niruka inremna aom ka beisai inremna om thai lowani chuan Iran hi kan phindar vek don ati Trump hian April niruk deadline chu ama vekin ason le ni inalanga Iran hi anor kalzo meu lo Trama vauna tharbera chuan Iran hian April ni sari zan thleng Hormuz honna tur hun alanaya ahong lowani chuan Iran power plant le bridge leite chu US in ati chemak mak don ni in asoi Iran Parliament Speaker Galibaf chuan Trama thu soi chang le tin US hi film khulo taka ache ani chuan Middle East zongsong hi akang chenghal don ati a Iran hian akhoi phak chin chu zo atum mel lo hle Iran Parliament Speaker hi US in thopui tura abei seive deu khani in tunlai tak hi chuan ain rosana sa angrenga US chu engma tiswal lui lo turina cha in dona hlau om tak hi top sana Iran mi puite dikna chanvo za sak turin US acha US President Trump hi Iran chungaral thuam tha chelek lo turin tu main akut an phuar sak arin omlova chutilain tumhni ngot ahun tiam athak to a abei sei bakin Iran hian lulul achwa tange Trump hi ado thei viau jok Iran sarkar thu chhuaina tarlan danin US Israel airstrike wangin chenna in singriat sangkhat achetwa dor sumdon namun singkhat sangkwale medical center zanhi somseripanga acheto boka zirna in school zanga chuang ti chiat ani tabok Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran steel industry 70% acheto atia heng steel industry te hian missile manrua an siam thin ani US President Trump ahun bichiar athak fo chan hi alang lo ruama in biak nakal mek ti hlotlin adu wangani theibok remna palai na thoktu Pakistan Turkey le Egypt te chuan in ka hai ni somli panga aum thainan US le Iran palai te andor ve renga Trump admin palai Steve Witkoff le Iran Foreign Minister Abbas Araghchi kara thu anthon kwal charcharani The Associated Press in atarlan danin April ninga nimin tlai khan Pakistan Turkey le Egypten anduan draft proposal in ka hai thuthlung chu US le Iran an petoa ni somli panga chung in ka hayom theni chuan heme chung hian remna tluan tlingom theinan in biakna chaktaka kalpuyani ang US hian lopomta po ni se Iran hian indona atop san theina tur conditions pathum alo puang to a chung te chu US in thupa choi turani US in athilti chiate tin tharle nan poisa atum turani US in Iran abei to lonan khovel ramten ma an la turani ti te ani a Trama angin Iran official lam hian thu an lajuk velo wangin inrem na hi anhai viau mel lova Trump hian hupur tak chungin April ni sarizan anghak thlengve mai thayani Iran in Bab Al-Mandeb kharatum Bab Al-Mandeb chu enge ani engtiang taka poimo nge ani Iran war ma zalen taka khovel ramten an paltlang thin
Strait of Hormuz chu US in Iran aruna wangin Iran kuta omta a China, India, Pakistan, Japan le ramdang ten Iran phalna andi langai to ani Iran war hi Iran tan sumhar toll tax lak na lian tak long pakata US dollar million ni apeta ani Ali Akbar velayati Iran Foreign Minister Hui Chuan US vauna thu soin US hi a thlak taka chele chuan kalkhat campaign ve anga Bab Al-Mandeb apingani mai ati Bab Al-Mandeb hi Hormuz ang boka tuipui jin kong poimo ani Asian ramten Saudi Arabia le Gulf ramatanga oil le gas an lak na kong ani kumsang ni som ni palichung khan crude oil gas le petrol barrel 4.1 billion zetin helai straight hi apal tlanga chu khovel oil market 5% lai ni Bab Al-Mandeb hi Red Sea le Gulf of Eden thlungzom tu ni in Indian Ocean aluta kilometer som ni pakwa sai ni in Iran thlop tu le Iran lamtang Houthis te thunun ani IRGC in adu hunhuna adang thaya Hormuz le Bab Al-Mandeb kharani chuan khovel oil market 25% atop tina ani Bab Al-Mandeb hi Saudi Arabia le Gulf ramte chawin an manglova Asian ramte point Europe ramabungrua an thon lu na kongpui ani Iran hian in rosak na tur alanai thahle a in rem na lam an hoi thadu silo April ni sari zan hak phot mai tiang